Wetso ne re ditibola jalo ka ditlhogo tsa phirimaneng ya gompieno mme yo ranolang ka puo ya diatla o bidwa Boinelo Ntshole ga re tsena mo dikganyeng. Puso e lebogetswe jalo go bo ene ya emanokeng barua kgomo kwa kgaolong ya Bokone Botlhaba morago ga go solwa ke dikgomo ntateng ya bolwetse jwa tlhako le molomo jo bo neng bo tlhagoga mo kgaolong ya Zone 6B ka ngwaga jalo wa 2022. Seo se builwe ke mothusatono wa Banana Boom metshameko le ngwao Re Buti Bili kwa motseng wa Mowana mo tirong ya go simolodisa jalo letsholo la go abela barui ba kgaolo eo dikgomo. Se baetseng Tebogo Boabega. Mme Angelina Sebonge le Re Richard Monte ke bangwe ba barui ba ntlha go abelwa dikgomo ka lenaneo la go simolodisa thuo ya dikgomo mo kgaolong ya Zone 6B morago ga gore go ntshiwe dikgomo tsotlhe mo kgaolong eo go laola bolwetse jwa tlhako le molomo jo bo neng bo thaogile ka ngwaga wa 2022. Ha abela barui bao dikgomo Re Buti Bili wa kgotse puso go ba itsebogile mo nakong e khutshwane go netefatsa gore bolwetse bo a lwantshiwa le gore barui ba Zone 6B ba boela mo thuong ya dikgomo gape. Go le bolwetse gantsi bo goromente ba bangwe ba ba sa tshwaneng le ba Botswana ba sia ba re nya mme go ra re go ke sebetso sa tholego sa ka koo mme rona ra lela le lona dilo go nna mosupi wa gore la amogetse dikgomo ditilo go nna mosupi wa gore go boitumelo go North East mme a go le boitumelo go North East re itse gore matshelo a lona a go tokagala kgomo ya gamiwa kgomo e jewa nama kgomo e tsisa madi tsone di-value chain tse ke buang ka tsone tse kana metswedi e ke buang ka yone ya kgomo la go e simolola go e bona gape wa bona gampieno ano ha se le hekobile go ntse go seta le emetse gore pula ene mme hela kana ga go sa nna jalo tota ga ke itse le lona le re thuse le thusa setšhaba so gore kgomo tse di seka di helela di ba dule mo diateng ka ntata ya metsi bojang jone di ka nna tsa selasela gore sepe go ithelela pula ena. Bao ba ba abetsweng ba supile boitumelo ka jaanong ba tla boela mo botshelong jo ba bo tlwaetseng jwa go itshetsa ka thuo ya dikgomo. Ke ikutlwa ke itumetse thata ka gore dikgomo tse di ile ke utlwile botlhoko ke gakgametso a tla boa tota yaanong ke a leboga ka ke bona ke di bonya tsieng ga ke na bothata yaanong ke se se ntshwenyang ke gore ga di na poo ga di na poo dikgomo tse ga di tana ke a itumela ka gore di a go simolola gape go tsala le nna ke be ke simolola ke nna le dikgomo yaka batho ba bangwe ba na le dikgomo mme ke dikgomo tse di siameng tsone ke tsaya gore di tla re tsalela ke tsaya gore by June next year tsone tsa ga di ka bona poo di tla be di siame na hela se le gore ke selela ke yone poo ya cluster ha re ka e bona ya ta re ka tshela. Barui ba kgaolo ba go ithilwe go tlhokomela dikgomo tsa bone gore ba seka ba welwa gape ke siru sa go thaoga ga bolwetse jwa tlhako le molomo. Se baetseng Tebogo Botswana Television Mowana. Mere dikgang di eme jalo morui wa ntlha go bega go tlhaoga ga bolwetse jwa tlhako le molomo go kgaolong ya Zone 6B Reben Samson wa motse wa Butale mo kgaolong ya Bokone Botlhaba o abetswe poo ya Bramane ke tautona Dr. Mokgweetsi Masisi ka moso gompieno. Me tla ke simolela ke leboga mo go apegileng ebe ke mo supele motho wa go eletsega motho wa gore batho ba mo meletse mathe ba busi ba mmeletse mathe ka gore ke sekao ke mmampudi tota Re Ben Samson o na le poo o no go disa kae nya ne di go lwela o di go bel o batla points nya o batla cimental me ka na ke le di kgomo tse di ka mora ga metsi ha se di le ka cimental o tla tsa Bramane siamelo isiane mi ke do ngore ga kana ba tsa Bonsmart tsana ke batla le mo ile gore ka khona go khwela sa all right ke tla sengela Bramane entle e khibidu Ele tautona Masisi ka kgaolong ya Bokone Botlhaba a re moremi morui a itlhophele poo
mme re santse re le gone ka koo. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a re barui ba Zone 6B jaanong ba tla simolola go akola mananeo a puso go tlhabolola leruo kgotsa thuo ya bone, segolo jang lenaneo la thuo le tlotlo. Fa a simolodisa lenaneo leo la go busetsa barui ba kgaolo eo dikgomo kwa motseng wa Boitale mosong ono, morago ga gore go tlhomamisiwe fa kgaolo eo jaanong e sena bolwetse jwa tlhako le molomo ke lekgotla la World Organization for Animal Health. Tautona Masisi a re puso e bone go tshwanela go akogela go busetsa barui dikgomo jaaka puso e rulaganya mananeo a go tlhabolola leruo gore le bone batle le kana mananeo ao a ba tswele mosola. Bethany Mando wa bega go tshujwa ga dikgomo tse go tshwaya gore barui ba Zone 6B ba tla simolola go rua gape morago gore dikgomo di heta 10,000 di ntshiwe mo kgaolong e go thibela bolwetse. Gompieno go busiwa dikgomo di heta 7,000 tse di tla kgaoetswa barui ba heta 900. Lentswa go ne go le botlhoko mo baruing ka nako ya fa go ne go lwantshiwa bolwetse, hela barui ba tla sisa pelo ka jaana ba busediwa dikgomo tse dikgwedi tse pedi hela puso e sena go bopa lenaneo la thuo le tlotlo. Re boloditse mananeo a mabedi a nonneng a re batlang gore le lona la akole. Yaanong o tla tsaya thuo le tlotlo o se dikgomo. Yaanong ka dikgomo di teng tsamayang le go tsaya thuo le tlotlo ga utlwa nne ke re tla le rotloetsa yang ga le batla go epa didiba bala di-guidelines tsa thuo le tlotlo gore o ka epang didiba ga batla go aga masaka, ga batla go reka poo, ga batla go lemela dikgomo tsa gago dijo le bang di-guidelines tsa lona gore ka ira jang go le ire kgwebo ka tsone. Yaanong ga le neetswe dikgomo yana le mo seemo se siameng gore le ikopele le ipaakanye le dirise thuo le tlotlo yaka Batswana gongwe le gongwe. You have done this in a record time at Tautona in 20 months, around 20 months. Gantsi bile ne re sologetse gore a go tsaya dingwaga di ka nna 7 re sa bone dikgomo tsa rona, mme sengwe ke se se diragetse Tautona tseno re ha re tulo bona dikgomo tsa rona re ta di tlhokomela ka o laetse Tautona, re ta make sure gore re a di kanta, re a di tlhokomela, re dirisa mananeo a o re agileng a mantsintsi gore di tlhokomele di atla. Bolwetse jwa tlhako le molomo bo ne bo ipoeletsa mo Zone 6B morago ga jwa 2010. Bontsi jwa metse e e amegileng e samile molelwane wa Botswana le Zimbabwe, selo se se tlhokang gore jaaka dikgomo di busiwa go gagamadiwa mo tsamao wa leruo. Ha re eletsa gore mongwe dikgomo tsa rona di ka katoga mololwane tsa go bophirima ha re na le hasi ha o tsena ga ke dipolase le tsone is about a kilometer away from the village. Yaanong o leng gore wa just sandwiched in between re gagare, so re patelesegela gore dikgomo tsa rona di hole di a teng ko tarateng. A re ipopeng re dire jaaka ba bobirwa ba dira, puso e tla lotswa letsogo la go le thusa gore mephato e ya lona ha lo ka e bopa lwa bata borre le bomme ba ba ka ithaupang go nna ba tsamaya le mololwane o ba bona tarata ha e tlhokang go baakangwa teng e nne lona ba ba baakanyang tarata e. Reben Samson yo o lemogileng bolwetse la ntlha ya nna ene a amogelang dikgomo pele ebile le Tautona o tla mo abela poo ya letsopa la Brahman. Gompieno ke motutu ka gore ke a itumela ke bona dikgomo tsa rona di tseile, ke a itumela tota, ke am very happy ka gore ke bona seemo se se ntira gore ke ne motutu. Gape nako ya teng ke repota dikgomo tsene ke sa itse gore batho ba bangwe ba tantiba ka tsela e selele gore o itse mo go bona go monate gore ka be ke dirile jalo. I would say I'm ready. The crawls are fixed. I'll try to get them feed, to get them to acclimatize and get used to the environment. And metsi le one ke tsa go rata mo kgaolong go na le go rinosang teng. Dikgomo tse bontsi ja barui ba kgaolo e ya Zone 6B bantsi ba diemetse di gorogile. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o boleditse letsholo le la go busetsa
dikgomo mo baruing mo motseng wa Butale. Se se raya gore metsi e mengwe e neng a emilwe le yone ba tla bona dikgomo ha malatsi a ntse a tsamaya. Thulaganyo ke gore e re ka kgwedi ya Phatwe tse tsotlhe di ba di weditswe. Bethany Manto, BTV News, Butale. Ra tswelela mme kwa Senyawe re Blackie Mokuti wa betso dikgomo di le 10 fa re Solomon Khupe a betso dikgomo di le 12 bobedi jo bo ba ileng barui kwa Senyawe ba amogetse dikgomo tseo ba di neelwa ke mothusatono wa lephatla la temothuo Rre Molebatsi a patilwe ke mopalamente wa Takatokwane Refraction Lue Love Mario o na le ko Rre Blackie Mokuti yo dingwaga tse di 65 a baya tshipi go tshuba dingwe tsa dikgomo tsa di amogetseng go tsweng kwa pusong a dira jaana ka boitumelo le monyenyo go simolodisa thuo ya gagwe ba sena go kokwanelwa ke manokonoko a thagogo ya bolwetse jwa thako le molomo. Se se raya gore Rre Mokuti a tiise thata go di tlhokomela ka a ikaegile ka tsone. Mme ra lebogela gore Tautona a ba re buseditse dikgomo. Ya thusa ka gore mathatanyana mangwe le mangwe o na nnao o rekise engwe hela o bo khabarisa botshelo ja gago. Rre Solomon Khupe le ene ke mongwe wa barui ba ba amogetseng dikgomo di le 12. Rre Khupe a re lentswa kgaolo e ena le leuba ebile e sena phulo sente fela ga bana go ithoboga. Uzinyawa tena vula matipa ng'ombe toboka ngona tena vula mkhaulwe hakuna damu miezi yose imo muno seisi miezi na madamu ngono wedunza una damu re a itse ka Setswana gore ha ele kgomo e tona ke yone e ka nnang ya pharama tsao le bile hela nka bua hela rotrare nna ke bona ditlo di ta itshwarela mo lobeng ke advantage mongwe o ka nna re nya o ka re di kotase mme ba maru tsothe ke marobana nna ke bona a pula e phaela ditau di ropha di palangwa ke dipo ke yone santa sa o edi a ke libile ke bona di tsugile ha ntse le kgomo ya le tse di thapile ngwa le bona gore ka pakae di mo condition e siameng jaaka dikgomo tse di nonohile ebile di sena malwetse jaana lephata la temothuo le itamile go tswelela ka go thusa barui segolo jang ka melemo le go dikenta ba di thathubile a gona epe tang ka bolwetse bope yo ka kwano mme potso e nngwe o tlhoka ke gone gore tuo tswelela yang re le puso gore re bone gore ra di tlhokomela mo malwetseng kgang ke yone gore sa nthayela ke gone la gore re thwagale re bankanye terata yone ka kwano ya gore tse di tswang ko Zimbabwe di ska sa tolela kwano le se tswa go utlwa tona a bua gore le terata yone re tabe re tsa gore ra e change re tsenya terata e thatae ere ka lekgotla la ditšhaba la World Health Organization for Animal Health le laotse gore kgaolo ya Zone 6B e le phepa jaanong go rua le go rekisa dikgomo tsa nama. Se se raya gore barui ba simolole go baakanya masaka a bone gore ere ba amogela dikgomo ba bo ba le malala a laotswe go rua go ya pele go baya matshelo a bone mo tshiamelong a go akola mananeo a tshwana a thuo le toto. Love Mario, Botswana Television. Senyawe re tswela ka modimong ko metsi jalo ka go kgaolong eo ya Bokone mme go tlhotse gore boitumelo jo bogolo mo banni ba motse wa Ramokgwebana ka motse wa bone le mongwe wa emene e tlhophileng go simolisa lenaneo la go busetsa barui ba Zone 6B dikgomo ba sena go wela jalo ke seru sa tlhako le molomo. Motse o na le barui ba le 110 le bongwe ba batla busediwang dikgomo di le 510 le bofera bobedi. Pego ka Abigail Madorobo. Puso e galaleditswe go bo e dirile tiro e nte le go tsisa monyenyo mo baruing. Re Jabulane Lekongwa yo a betsweng dikgomo di le 11 a re o mototo go bo dikgomo tsa gwe di mmoetse mme a tshepisa go di tlhokomela. Dikgomo tse ke di amogetse tota le tsone ke ne ke ntse tota no matshelo a me ana sa tsamae sente ka gore tota ke ne ke beile mo dikgomong e ne ra ke na le bothata ke rekisa ke etsela gore nya bana le aba le ko dikolong ke ba thusa ka tsone dikgomo tsonetse tota ke itumetse hela thata dikgomo tse tota ke ne ke di sologetse gore di tata ke tsone tse ke nleng ke lebeletse mo go tsone
ke a leboga tota. barui ba gakolotse go dirisa mananeo a mmuso a tshwana thuo le toto tšhema-tšhema magareng ga a mangwe go ba thusa go reka dijo tsa diruiwa. Mananeo ke a teng ke a tšhema-tšhema a ileng gore re a bona a diragatswa motswana mongwe le mongwe dirisa tšhonoe mo mananeo a teng mahatshe a mangwe a tswela lehatshe le la botswana pelo ka di dirang dilo ka teng lenaneo ke le leša thuo le tlotlo motswana ema ka dinao o dirise lenaneo le ka gore ke yone nako ya gore ha mananeo a takatlang ka teng jana wena o le motswana o ska wanela go morago. Dikgomo di tsile mo nakong e e siameng mme motse o itemogela kgwetho ya lethoko la metsi magareng ga tse dingwe. Ke a itumelela dikgomo tse di tileng gompieno di le 15 lete tsa nelwa barui ba mo so dikgomo tsa teng tota le nna tota ke a di itumela le ba di neetsweng tota ba di itumela dikgwetlho ke metsi ga gona moramokgwebana a e leng gore a le teng gompieno ana ke bona hela gore go ka tsagela gongwe kgwedi tse pedi tse e leng gore tota tse di tlang gongwe di tabo di heletswe mme hela tota seemo sa kono sa pula go kota se thata se kota se thata pula e dikile isana batamogana metsi. Barui ba kopilwe go tshwaragana ka go ema nokeng bao ba boneng dikgomo tsa bone gore ba kgone go di rekisa go thabola matshelo a bone. Abigail Madorobo, BTV News, Ramokgwebana. Ra katakata wetso re boela ka kwano mo kgaolong ya borwa banni ba metse ya Thamaga le Kubung ba re ba itumeletse go ba puso e reditse selelo sa bone sa gore tsela ya Thamaga Kubung e tshelwe Manerou tota sekonotiri banni ba tlhalositse seo bošeng jaaka tona wa dipagamo le ditiro tsa dithabololo Re Eric Molale ana buisa diphuthego kwa metseng eo bošeng kwa rufaditseng fa puso e ntshitse madi a go dira tsela eo mo ngwageng ono wa madi. Jessica Pilane Kapego. Ke tsila hano ke ikgatile motlhala ke tsila go lora kere go kgona hetse ra go tshela sekontere go tswa mo Thamaga go a Kubung mo ngwageng one wa madibo. Tona Molale jaaka rolela banni ba metsi ya Kubung le Thamaga mo kgaolong ya Thamaga Kumakwane mafoko a ba sa bolong go a emela gore tsela e lomaganya metsi ya bone e tla tshelwa sekontiri mo ngwageng ono wa madi. Tona Molale a re puso ya Gatautona Masisi ke a morero ka jalo go botlhokwa gore gangwe le gape batswana ba fiwe diphetolo tebang le dikopo tsa bone. Ke yone tsamaiso ya rona go tswa ha re tsa boipuso gore ha puso ene rile go tla dirwa sengwe ha se kgonahetse puso e tshwantse go lere gore se kgonahetse ha se sa kgonahala puso e tshwantse go lere phetola gore ga sa kgonahala re se ka ra lo tshaba re lo bolelle boammaaruri jo bo sa jelweng pheko re be re tlhalose re ntshe le mabaka gore ke eng go sa kgonahala. Le fa go ntse jalo banni ba itumeletse go agiwa ga tsela e mme ba kopa ditlhaloso dingwe ka tse baneng ba sa ditlhaloganye. Bua yana ke le motlotlo ke leboga Re Molale thata mme ke leboga lona batsadi ba me gore le lona le nnile dipelo di telele ke leboga le Re Mabeo mo boseong bwa gagwe gore le ha tsela e sa kgona go dirwa ka nako ya gagwe mme ona a khorometsa gape ga irega gore moalo wa tsela e o dirwe. Boitumelo bo tla se keng bo hele motlhogong mo go rona bo e leng gore bo tla tsaya dingwaga bontse bo le teng mo go rona. Re na le bothata ya ka tsela ya Molepolle re nna sampa a bua ka yone gore nne ya pušwa gore ya diro ile ko morago e bo go nna go tebora kontraka balwa ile khote mme le yone ya Kubunye ke a itse gore e be tlo ya ka o tsile ha minister e be tlo re tsela ya Kubung tshwantse gore e dirwe e hetswela ke ra kontraka lo ya poletse e be go simologa ditsheko ko khota. Fa ra ba matshwenyego a bone Tona Molale a tlhalosa fa lephata la gagwe le fetotse ka fa lentseng le dira dilo ka teng. Ba kantse molao wa theko le thekiso e ditirelo tsa puso gore ha e kare re sena go aba tiro wa bo re isa court re go ra re madi a project e ke 30 million ntsha 15 re goromente o ntsha 15 re be ra ba ha court hale rona be re tswela ka tiro ha o ina case re gona madi a
e seng gore re eme ha 6 years 7 years re dikologa seolo hela go sena tswelelo pele. Le fa go ntse jalo Rremolala re go tla latela go laletsa dikhamphani go ikopela go simolola go dira tsela eo. Jessica Pilani, BTV News, Thamaga. A re tswelela tona wa lephata la botsogo re Edwin Dikoloti a re itshidilo mmele ya malatsi otlhe ka thusa go hema malwetse a sa tshelanweng. Re Dikoloti o bile seo fa a rola lefelo la itshidilo mmele le le atolositsweng la nko ya phiri kwa Mogoditšhane. Pego ka Bodulo Mogorosi. Lefelo le la itshidilo mmele le butswe semmuso ka ngwaga wa 2022 ke mothusa tona wa lephata la botsogo Rre Sethomo le latisitswe ka lebaka la dipalo tse di kwa godimo tsa banni. Lefelo le le ne la atolisiwa ka madi a kanang ka 290,000 pula gore le kgone go tsenya palo e kwa godimo. Re Edwin Dikoloti o supile fa lefelo le tla hetola botsogo jwa banni. Re le hatse re tlhasetswe ke malwetse a sa tshalaneng mme malwetse a re le puso ra tsetse go godimo thata go netefatsa gore ra lwantsha jaaka go lephateng la botsogo re setse re tsile ka the strategy sa gore re ka lwantsha ya malwetse a ra itse malwetse a madi a matona, malwetse a dikankere, malwetse a sukiri. Re ntse re sa swelentswe go bua gore go itshidila mmele ke sengwe se se botlhokwa go ka lwantsha malwetse ya. Mopalamento a kgaolo Rre Tumiso Rakgare o lebogetse Mphoe a tlhalosa fa ile mosola mo banning ba Mogoditšhane. Ke boitumelo hela jo bogolo mme boitumelo jo e se jwame e le jwa batho ba ga rona tšha ba rona Mogoditšhane ba e leng goreng go le mo go tlile go ba thusa thata gore ba kgone go kuba malwetse onao a sa tshelwaneng. Gape hela le gore kana motho o itshidila mmele le ko mmerekong they become productive. Le ba ile gore go ga ba dire o nna motho o pharologanyo ka gore you feel lighter. Gona le gore re dire bontle hela ka le bona ko morago ga mmele re bo dira ka pelo e tshweu ka lerato mme be go nna le batho bangwe ba ile gore tlhabollo e ga ba itse le tlhabollo ya morafi o supa gore ba mo bona ba tshile ba tle go lebela gore matsibo a re sai ya no disipise re ska ra di tsalo leya re di tseya ka ke bua ke dipilisi re itshidile re di tlhokomele. Ba ba tsentseng letsogo mo lehelong le la itshidilo ba supa fa ile sekao sa botsogo jo bo itekanetseng jwa banni mo tikologong e. Itshidilo mo godimo ga go ja dijo tse di nutritious. Itshidilo le yone e botlhokwa hela jalo. So ke ka mo e leng gore as Bofinet and as Huawei Technologies Botswana, we are committed to ensuring that the communities that we provide services to are well and they are healthy. We've significantly expanded the facility, offering even more. Re atulisitse lefelo le gore banni ba kgone go ka nna le sebaka sa go ka tshela botsogo jo bo itekanetseng. Ke ka mo re dumelang mo go direng ditiro tsa bopelotlhomogi mo mafelong a re direlang mo go one re le ba Huawei. Using technologies to connect people and empower communities. Dikhamphane tse di ikemetseng ka nosi di rotloeditswe go dira ditiro tsa bopelotlhomogi segolo jang mo mafelong a ba direlang mo go one. Bodulo Mogorosi, BTV News, Mogoditšhane. Yo etso hale gone o tsubang se gwana sa ditshwantsho di khanke tsa Botswana Television tsatsi la mosupologo me go tlhalosiwa jalo gore go nna le moa wa bopelotlhomogi le tshwaragano ke konokono mo go tlhomamiseng gore botle ba ba tshelang ka mogare wa HIV ba itumelela ditshwanelo tsa bone tsa botsogo ka putologo le botshelo jotlhe jo bontle go sena dikgethololo kana dikgoreletsi dipe. Se tlhalositswe ke mopalamente wa Tlokweng Re Thulagano Merafe Segokgo ko segopotsong sa mafatshe sa bao ba tlhokagetseng tateng ya bolwetse jwa AIDS kwa Tlokweng. Mojadi Mokibelo wa bega ngwaga le lehatshe leno le tsa nako e go gopola tšhaba ya lone e tlhokagetseng tateng ya bolwetse jwa AIDS. Go nna le lorato le tshwaragano go ya isagong ke ipinagare mo go netegatseng gore bothe ba ba tshelang ka mogare wa HIV ba akola ditshwanelo tsa bone tsa botsogo ka phuthologo mme ke ka mo nako e tsileng go itsa mothala le go ema kgathanong kgethololo ya bone. It is the time to reflect, inspire change
ke nako ya gore re itse mothala le go thomisa gore go nna le pharologano teba le ka ga re tsayang ka teng bothe ba ba tshela le mogare wa HIV. Re tshwanetse re emisa kgethololo mo go bone. Nako e gorogile ya go ba supetsa lorato, tshwaragano le kutlwelobotlhoko, mme mo go direng seo e le ke monokeng ya gore ba bone pholo e e nonofileng. As one and not separated by the condition of being HIV positive. Segopotso se ke katago engwe tona ya lehatshe leno mo go tokahatse matshelo a bao ba tshelang le mogare wa HIV. Re bua re le lehatshe la Botswana go na le phitlhelelo e ntsi thata mo go tsene re di beetswe pele ke makgotla a boditšhabatšhaba ga re itebagantse le kanamo ya mogare le bolwetse HIV and AIDS. We have had targets tsa bo 95 ra iteka ra bereka ra ba ra dipota kakwa e ntse le maikaelelo mme re tshwaragane le mekgatlo e harologaneng. Bana le seabe ba ba maleba ba nnile konokono mo go lwantsheng kgethololo ya batho ba ba tshelang ka mogare wa HIV. Mogare re tshela le one tsatsi le letsatsi o mo mebeleng ya rona, o mo mebeleng ya ba re tshela le bone mo malapeng a rona le ko ditirong ko phuthegong gongwe le gongwe. Se se leng teng ke gore a re ithathobeleng mogare wa HIV gore o itse nako e santse e le teng gore ke na le mogare o bo wa tsaya dikgato tse di maleba. Re gopola mo nakong ele ya maloba ele ne ra go ntsana re leba dikerese tse yana re be re thubagana re gopola ba ba re tlogetseng. Ke solofela gore re fodile ka lerato le ka tshwaragano. Re tshwanetse gore re kgone bolwetse bo gore re nne le lorato re bo re tshwaragane. Kgato e ya go emisa kgethololo e tsamaelana le seelo se puso e se ipeetseng sa 95-95-95 se se tsepamisa maitama a puso a go hedisa kanamo ya mogare wa HIV pele ga ngwaga wa 2030. Moja Timo Kibelo, Botswana Television, Tlokweng. Me fa re tswelela mookamedi wa Botswana Faith-Based Organizations Network on HIV, AIDS and Health Promotion Bofabo Neta Moruti Murua Khomo o rotloeditse borre go itlhatlhobela mogare wa HIV. A re metlhagase ya maloba e ka yone bolwetse jo bo neng bo ganyaola batho go sena kalafi mme a supa fa mo nakong ya kajeko go nwa pilisi le nngwe hela ka letsatsi e thusang go ritibatsa mogare o wa HIV. Moruti Murua Khomo buile se jaaka na buisa pitso ya borre le bana ba basimanyana e neng e tshwere kwa motseng wa Hukuntsi Bosheng ka ibile gotwe matlhogole rokela banneng e re bodibo botlala ba go bothuse. Neo Modungwa wa bega. Pitso ya borre le bana ba basimane e tlhaloswa fa e le botlhokwa ka e bua ka dikgang tsa botsogo go kgontsho ya bong ga mmogo le matshwenyego otlhe a amang borre le bana ba basimane le tharabololo ya dikgang tse. Le fa go ntse jalo dipatlisiso sa 2022 UNAIDS di supa fa 95% ya batho mo lefatsheng leno ba itse seemo sa bone sa mogare. 98% e sa diritibatsi tsa bone mme ebile mogare wa bone o kokobetse. We say one. I temo go la gore 5% e sonye. Ke bogolo jang borre le basimane. 2% e tlhabya ke ditlhonye ke borre le basimane. Ke hano go le kopa le borre le basimane gore sanka itseng seemo sa rona sa mogare. Re mmogo batsadi re itlhatlhobeng ke rake le baruti ke kopa itshwarela mo setšhabeng se ka irile mogare o tla ra be re taboga re o bitsa maina. Ke a itse gore ba rotlhe ga re rate re a nyalana re ke lenaneo le le siameng thata ke lenaneo lengwe le le itseng go nkotsa kgokgontsho gore ae ga ke itse ke ipaakanye gone go reka reng ga ke itse ke ipaakanye gone go reka losire mme kana nna mosadi wa me wa ba batla losire ga ke tsene mo re a nyalana hela le nna e nne wa me nya setlankana sone seo se tshwana hela. Dikgosi baruti le baeteledipele ba motse ba rotloediwa go tsweledisa dithuto tse mo dikgotlaneng le mo metseng ya bone. Bana ba sayera ba lesego ka gore batsadi ba bone ba bomme ba na le botsalano le bone mme rona bana ba rona ba basimane ga re na botsalano le bone
mangwe a mathata a re apereng a kanaka ke bana ba rona ba basimane ba ba tlhokileng kaelo thuto le thotloetso ya rona borre ba ne ba kopiwa go fetola dikakanyo mme ba bolotse letsholo la go lwantsha mogare wa HIV AIDS. Neo Modingwa, Botswana Television, Hukuntsi. Sefofane sa Ethiopian Airlines se simolotse mosepele wa sone wa ntlha wa go tsweng kwa toropong ya Addis Ababa go tla Maung se feta ka $1 kwa Zambia. Fa simolodisa semmuso mosepele o mothusa tona wa thuto le tlhabololo dikitso Re Aubrey Lesaso o ka ile fa seo se tana le seabe se segolo mo kgolong ya itshwelelo ya lefatshe leno ka go godisa papadisano le bojanala jwa makgobokgobo a mantle a o ka fang go Delta le kgaolo ya Nghabe ka bophara. Makori utlwe Mpho Aaron. O simolodisiwa ga sefofane sa Ethiopian Airlines go tswa kwa Ethiopia Addis Ababa go feta $1 Zambia go tla mo Maung go tlhalosa fa ile kgolo e tona fela thata ka seo se tsele go godisa bojanala jo go fitlhelwa mo kgaolong e ka kwano. Ra Lesaso a re kwa nteng ga tlhabololo ya itshulelo papadi le botsanano jwa mafatshe o mabedi e tsele go tokafala fela thata. My government is committed to sustaining and nurturing this relationship. We will support Ethiopian Airlines into Maung. Puso e itamile mo go diragatseng fa botsalano jo e le jwa thwathwa. Re tla thusa Ethiopian Airlines jaaka re kry ra dira fa ba tla kwa Gaborone. Kwa Gaborone ba simolotse ka 2015 ka dipalo tse di magareng ga 3,000 le 6,000. Tsatsing jeno re bua ka dipalo tse di godileng go ya kwa go 37,000 ya batho ba ba tsamayang mo go tsweng le go tsena mo Botswana ba tswa kwa Ethiopia. Ranging to up to 74,000 volume of people traveling between Ethiopia and Botswana. We thank you for trusting Botswana Ethiopian Airlines. Mookamedi wa Ethiopian Airlines Re Tekle Haimanot a re tsela e ntšhwa ya go tla Maung e tla fa bapagami sebaka sa go na le motsamao o motlhofo o sena madiadia. Milestone connects Addis Ababa with one of Africa's premier tourist destinations, renowned for its Tsela e kopanya Addis Ababa le lengwe la mafelo a bojanala jwa thwathwa mo Afrika e itsege ka bontle jwa ditshotholego le diphologolo. Tsela e ke boikano le maikemisetso a rona go dira gore motsamao o nne motlhofo go tla kwa Okavango Delta. Unparalleled access to the Okavango Delta, bringing adventure, culture, and natural closer to the world. We are fully committed to the single air transport market and will work with Ethiopian Airlines. Tamile go menagane mo go ditseng mogama wa difofane mo kgaolong ya Afrika. Re dira jalo re bereka le Ethiopian Airlines le tse dingwe go tlhabola metsamao e melele mo Botswana. Go turu go simolodisa tsela e ntšhwa. Mme re tla dira ka gothe go tlhabolola tsa papadi le bojanala monogae. The aviation, tourism, and business sectors in this country. When I once again reiterate our commitment to ensure that this route is successful. It's a real challenge for us as the region to say, how do we maximize? Ke nako jaanong ya gore lebelele gore re ka dira jang go dirisa sebaka se go tlhabolola kgaolo ya SADC. Re lebeletse gore Botswana fa gare ga mafatshe ao ka dira jang gore Maung e nne boremelelo jwa difofane mo kgaolong ya SADC ga mmogo le mogama wa bojanala. But the capital for SADC when it comes to aviation issues, the center for SADC when it comes to tourism issues. Sefofane se se tlang Maung se tla tsamaya mo malatsing a mosupologo la boraro le matlhatso e le sa modiro wa Boeing 737 MAX 8 se tla letsa mo mafelong a mangwe a 135 a Ethiopian Airlines e yang kwa go one. Mpho Aaron, BTV News, Maung. Wetso mo lotsana o monatsana yo ke o thobisang khutona sa tsa metshameko me khaitsire ke go segonkwe o gone fa khaitsire ya motho. Madumela Benson ke dumela gore wa tsoga mongame. Bare ga kwa tjiwa. A tjiwe ra ke setho ke se ga rona. Go botlhokwa tse di letsatsi. No se dirang serame se. Ko sports le bereka ya. E ra go sports. Serame ya ka go le serame.
ke ra go se rame se maswe go tlhotse go le se rame go pieno ne se le maswe tota ne se batla gone gore motho a dire sa se dirang e lapeng se batla phoma tonkana le trouble jale wa ria ke khaitsi ya tla ke go leboge Benson be ke re madubo sotlhe ja ka sa tlhalositse o fano ke go se go kwe tla bonga gona le dikgang tsa motshameko e le tsa botsona tonight be ka gore letle re tsene mo go tsena re simolole ka digogang kwa pele Setlhopha sa The Zebras se sa tswa go tlhatlogela kwa maemong a bobedi a Group G mo motshamekong wa go ipatlela phatlha kwa dikgaisanong tsa sejana sa lefatshe sa FIFA World Cup 2026. The Zebras e tlhatlogetse ko morago go fenya setlhopha sa Somalia ka dinotse 3-1. The Zebras e lekana le Algeria e tlhomeleng kwa setlhoeng sa loko ka dintlha tse 3. Dino tsa Zebras di tsene ka Thabang Sesenyi Moshaga o laole le thago ya penalty ya ga Thabang sa Kanyeng a jaanong re bone dintlha kgolo tsa motshameko o. Algeria beaten 2-1 by Guinea last Thursday. Now Algeria's on the attack here, and they have the opening goal. Botswana, well, the Somali defence just went to sleep there, and they have been punished. It's Thabang Sesenyi who heads Botswana into an early lead here. Galalwe knocked back to Valapi. Excellent close control from Sir Kanyang. Fits it in, it might fall here. It is going to fall, and it's a second, and it's a terrific hit from Moshe Galalwe. An absolute rocket from outside the area. Up steps Sir Kanyang, and he sends Jama the wrong way from the spot to make it 3-0 to Botswana as they add to their advantage late on here. And a cure to their goal-scoring woes this afternoon. Botswana had gone 3 games without finding the back of the net. Somali, though, looking to pull one back, and they have done. It's the substitute, Zakaria Hassan. I think it took a deflection on its way in, but for vying for top spots in the section. A 4th defeat in 4 now for Somalia. Tota dino tseo tsa The Zebras di tsene ka Thabang Sesenyi Moshaga o laolwe ga mmogo le Kabelo sa Kanyeng. Mme wetso ga re tswelela setlhopha sa Taung ya Strikers se tlhatlogetse kwa leking ya First Division ya Borwa se sena go fenya setlhopha sa Maletamotse mo motshameko wa bofelo wa go tswa mang go tsena mang wa Southern Block o neng o le kwa lebaleng la Be Free kwa Taung. Victoria Daken o go tshwaletse dintlha. Morago gore se palelane ka malekano setlhopha le sa Pula Roofing ka matlhatso setlhopha sa Taung ya Strikers se ne sa itsolopanya mo karolong ya ntlha se bolotsa ditlhaselo fela go senko e tswang le mina le fa setlhopha sa Maletamotse sone se bone tatlhagelo ya tse 5 go tse 2 kgatlhalo le Majweng tshameko ya bone ya boisa jesedi welang se retelelwa ke go kwadisa nno go fitla di a go ikhutsa ka lefela setlhopha go tsweng go boikhutsong ya Strikers ya itsolopanya Tsogang Israel ano se ya ntlha mo motsotsong wa 17. Yara Maletamotse ba ntse ba lwela go lekalekanya dino Young Strikers ya oketsa ka tapele ka le atile phatsima fela Maletamotse ya kgona go busa ile ngwe ko morago ka mantle motswetla karolo ya bobedi tsamela go wela motshameko wa fela Taung ya Strikers e fentse ka dino tse 2 go ile ngwe ya Maletamotse go tlhatlogela ko leking ya First Division ya Borwa ka dintlha di fera bobedi go tswa mo metshamekong e le mine ka diphenyo tse 2 le malekale mabedi mme ba isi ba latlhegelwe Maletamotse ba kodisa tatlhagelo ya bone mo metshamekong e le mine go nna ko mogatleng wa loko. We are very happy, and you know, it's now time to talk a lot. It's time to celebrate. It's been a program on Kakala. At this time, so I'm very impressed with the response of the player because for 2 minutes but you know, we saw how we were playing, so and we had to change, deploy a new strategy, 3-4-3. So the boys responded very well, more the structure that we used in the second half. Yeah, it's already on our side. Because we played the players that are so compared to the opponents ba eleng gore o no hitela gore ba le bana le diplayers tse leng gore ba kile ba nna tshameka mo Premier League ba bangwe ba kile ba tshameka mo First Division so rona
the biggest problem ke gore we played ka di-player tse e leng gore ba sampe ba godisiwa but nka se ke re ne le mathata a matona because re kgonne go wina league ka bone. Mo motshamekong o mongwe ditlhopha tsa Majweng le Boikago di tshamekile maleka a lefela setlhopha kwa lebaleng la Majweng. Victoria Dakin, PTV Sport, Taung. Faratsana mo tsia di amang motshameko wa dibaesekele matshediso e builwe le go ntse le thokwe ke bona ba fenyi ba kgaisano ya Botswana Cycling Association Mountain Bike Cross Country National Championship ya monongwaga e neng e tshwere kwa Kgalehile mono ga Borone Maabane e buile o fentse le tlhakore la bomme mo nakong ya 1 hour 26 minutes fa le thokwe a dule ka tseditsedi kwa go borre a gatisa nako ya 1 hour 37 minutes ka tlogo gakolai o na le go le fa serame le phefo e tsedidi di na di tsere phekelo e sele seo ga sa ka sa nna sekgoreletsi mo go e builwe a simolola lebelo leo a itlhomile kwa pele mo tikologong ya ntlha ya tsenne tsa sekgala sa 24.4 kilometers mme a se ka tlhola a leba kwa morago go fitlha a fenya lebelo leo mo nakong ya aura le metsotso e le 26 a longwa serota ke lobopokono mo nakong ya 1 hour 28 minutes fa maemo a boraro a gapilwe ke go bona mantle. The first lap going through the Batman route, I struggled going down because I was not familiar ke sokotse mo tikologong ya ntlha ya tse tharo tsene re di taboga ka gore ke ne ke sa itse tsela sentle mme go tswa foo ke ne ka lemoga tsela mme ka tshwarelela fela jalo go fitlha ke fetsa mo maemong a ntlha. I was tired. I wanted to give up, but I thought of the last time I was here, which didn't work out. Go ntse le tlhokwe ena a bo a tsabakela mo letlhakoreng la mmamman la borre la tikologo tsenne tsa sekgala sa dikilomitara tse di 36 a gapa lebelo leo mo nakong ya 1 hour 37 minutes a salwa morago ke Edwin Banyatsang wa Team Swift ka nako ya 1 hour 57 minutes fa Thabo Sabelo ena a feditse mo maemong a boraro. Quite good. We had road nationals just a few 2-3 weeks back, so that was good. Lebelo le ne le siame fela ka gore re na le kgaisano e nngwe beke e fetileng ene ke dirisa go ipaakanyetsa lebelo le mme mo bekeng ye ke ne ke remeletse thata mo go ikatiseng mo mantsweng. And then got ready for the race and yeah, give it my all here. Kgaisano eo ya Botswana Cycling Association Mountain Bike Cross Country National Championships e nengwe ke le bapagami ba dibaesekele ba feta 70 ba iteisana borathana mo matlhakoreng a bomme le borre a sekgala sa 36.6 kilometers 24.4 kilometers le le lekhutshwane la 18.3 kilometers. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. Fa jaanong re di garela mo kamedi wa lekgotla la African Union Sports Council ke gore AUSC Region 5 Stanley Mutonya a re ba kgonne go di fitlhelela maemo mangwe a maitlamo a baneng ba ipeile pele mo phethegong ya bofelo ya lekgotla leo ka ngwaga wa 2015 kwa Lilongwe Malawi. Mutonya o buile seo jaaka ana tswela semmuso phethego ya lekgotla leo ka la botlhano e neng itebagantse le dikgang tsa bana le bogole mono ga Borone. Victoria Dakin o tsholetse dintlha. Mutoya o tlhalositse fa ba ne ba ipeile pele maitlamo a tshwana le go nna teng ga mafelo a metshameko le ditsompelo tsa bana le bogole gore metshameko ya bana le bogole ka go farologana e nna teng mo metshamekong ya AUC Region 5 ga mmogo le gore bana le bogole ba bone thotloetso e maleba mo go tsa metshameko. O tsweletse a re mo godimo ga mo maitlamo magolo a bone e ne le go godisa palo ya bana le bogole mo go tsa metshameko. We did manage to achieve was on the issue of structures. I think now we have got functional structures largely. Re kgonne go fitlhelela ya go nna teng ga ditlamelo tsa metshameko. Re setse re na le tse di setseng di berekela mo mafatsheng a rona ka go farologana. Puso le yone e tsentse letsogo se se saletseng ko morago ke go oketsa palo ya bana le bogole mo boeteleng pele ja metshameko. Where we have not made much progress is increasing participation, particularly in leadership by people with disabilities. Pele ga phetogo e ka ngwaga wa 2023 lekgotla la AUC Region 5 le ne la dira ditshekatsheko le ditlhotlhomiso go bona seabe sa bana le bogole mo metshamekong. Tshekatsheko e ne ya supa fa dipalo tsa bana le bogole di le kwa tlase thata fa go tla mo go tsa boeteledipele mo metshamekong. Le fa go ntse jalo Mutoya a re mo phuthegong ya monongwaga ba kgonne go tla ka ditharabololo tsa gore ba ka godisa metshameko ya bana le bogole jang. O tsweletse a supa fa ba tsile ka ditsela tse di farologaneng di akaretsa gore bana le bogole ba nne le lentswe le le utlwelang mo go tsa metshameko go nne le makalana mo mafatsheng a borwa jwa Aforika itebagantseng le metshameko ya bana le bogole le gore go nne le dikitso tse di itebagantseng le bana le bogole. There is still reluctance, particularly by parents, to release their children into sport because of safety issues. Go santse go na le go ikgogela ko morago ga batsadi mo goreng bana ba bone ba tseye karolo mo metshamekong.
mabaka a magolo e le tshireletsego ya bana. Se sengwe ke letlhoko la madi le gore mafelo a mangwe a metshameko ga a direlwa bana le bogole. So there is that low turnout. Number two is also our infrastructure in sport largely is not very accessible for people with disabilities. Number three is the funding, because sports for people with disabilities or persons with disabilities, it requires capital. We know that in our countries, there are still some pockets of people, some of our citizens do not understand or do not know. Re itse gore mo mafatsheng a rona go santse gona le batho ba ba sa itseng kgotsa ba sa tlhaloganye gore go na le metshameko ya bana le bogole, mme re tsile ka ditsela tsa go ba tsibosa mo mafatsheng a rona ka go farologana. Cascaded to the country levels, because then the real work happens at country levels. The disability people that are mostly left behind on issues of sports. Go le gantsi bana le bogole bana ba saletse ko morago mo go tsa metshameko jaaka ba tlhoka pono le ba tlhoka kutlo. Ke solofela gore morago ga phuthego e go tla tokafala. This wonderful workshop. Phuthego ya malatsi mararo e neetseno ke mafatshe a borwa jwa Aforika fera bongwe a Botswana, Angola, Eswatini, Lesotho, Malawi, Afrika Borwa, Zambia, Namibia le Zimbabwe. Victoria Dakin, BTV Sport, Gaborone. Meka gore ya lo dikgang tsa metshameko tsa Botswana Tonight di buela ka tseleng senjalo wetso a re boere kopane kgante jana kana kwa bofera bongwe ja tla go dinela ka buo ya Seesimane mme ke re wetso tlhe ka gore ya lo a re tswele re ntse re change dikakanyo maikutlo ga mogo le boitshwaro ka sona se ba ka tla ke boe ke di bositse go Benson a boe a go gakole ditlhogo gape. Benson motlhofo hela a re change go botlhokwa re change ra re isa Botswana go pele a e tloke 1+1 ha e tloke 1+1 re tse manano a puso re itlhabolle amme ke go se gonkwe ka matlametlo mo pegong ya go ya dikgang tsa metshameko mme a re pele re kgaogana re boe gape ke go gakolola ditlhogo tsa phirimaneng ya mosupologo. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi ya simolodisa go busetsa barui dikgomo kwa kgaolong ya Zone 6B. Tsela ya Thamaga Kubung e tla tshelwa sekonotiri. Setlhopha sa The Zebras se sa tswa go tlhatlogela kwa maemong a bobedi ya Group G morago ga go tswapinya Somalia ka nnotse 3-1. Wetso ne dilikalo ga di a fela nako ke yone e re patapatileng mme wetso a re a kwehele jalo ko go ba tepoloapi go utlwa gore serame se a ntse se tla tswelela se rototse matlho kgotsa nnyaa. Re se ka ra lebala gape gore a re tšhentšheng mo go seno sebaka bana ba motho ba tshwarana ka moja wa Kobo Fifi a nne Kagiso. Madume betsong ka mogala ka seamo sa loapi na ke Pro Victoria go siame. Ha re lebella sontsho sa loapi maitsibeng ano se supa ha go a bogile mo dikgalong tse dintsi tsa lehatlheleno mo go thibile ka bontlhabong mo dikgalong tse di mo bokone jwa lehatlheleno kgaolo ya gantsi le kgaolo ya borwa. Mo tsatsing la ka moso se re be go ipontsha dibata tsa maru mme go thibile ka bontlhabong mo kgaolong ya borwa jwa legare le bokone botlhaba go kgaolong ya tshwape go tswa go a bogile. Go na kgonagala a diphego tse di mashetla mo kgaolong ya kgalagadi le a borwa. Mo mosong go tla ikutletsa go le tsididi mo dikgaolong tsa gantsi kgalagadi borwa botlhaba kgatleng kone borwa jwa legare le bokone botlhaba jwa selekano sa bobedi ko Francistown le mo kgaolong ya kgalagadi go go bosupa ko Nojane. Dikgaolo tse dingwe tsone go tla ikutletsa go le molelo re tla gatisa magareng ga borwa ba bongwe go 12. Mo tshokologong go tla go ikutletsa go le tsididi mo dikgaolong tsa kgalagadi borwa botlhaba kgatleng kone borwa jwa legare le bokone botlhaba jwa magareng ga 10 le borwa bobedi go 21. Dikgaolo tse dingwe tsone go tla ikutletsa go le mololo re tla gatisa magareng ga 22 go 24. Mo malatsing a la boraro le la bone mo dikgaolong tsa borwa botlhaba kgatleng kweneng ka tsatsi la la boraro se re be go ipona tse dibata tsa mare go ikutletsa go le tsididi jwa selekano sa 20. Mme ka tsatsi la bone go tle go apogile go ikutletsa go le mololo mo mosong go tla ikutletsa go le tsididi jwa magareng ga bone go borwa bobedi. Mo kgaolong tsa gantsi le kgalagadi go tla ipona tsa dibata tsa mare go ikutletsa go le mololo mme mo mosong go ikutletsa go le tsididi jwa magareng ga botlhano le borwa bobedi. Ko kgaolong yang Habe go tla ipona tsa dibata tsa mare go ikutletsa go le mololo mme ko Tšhobe gone go tle go apogile go ikutletsa go le mololo mo mosong go tla ikutletsa go le mololo wa magareng ga borwa bongwe go 11.
mo kgaolong ya legare le bokone botlhaba re setse re e be go iponatsa dibata tsa maru ka tsatsi la boraro mme ka tsatsi la bone e be go apogile go ikutla tsa go le mololo mo maitsibueng jwa magareng ga 22 go eng go 25 mme mo mosong go tla ikutla tsa go le tsididi go eng go mololo wa magareng ga 6 go eng go 10 ke gone go tlhe mo ne ke go tshwaretse motswana wetso a nne boroko wetso ke thulaganyo ya Botswana Tonight mme ke go leboga thata go bontse o itisitse le rona tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o phaketsa simolodisitse thulaganyo ya go busetsa barui ba kgaolo ya Zone 6B kwa kgaolong ya bokone bothaba dikgomo morago ga gore di ba latlhegela ntateng ya bolwetse jwa tlhako le molomo tiro eo e neng e tshwaretswe kwa motseng wa Butale e tla bona barui ba le 649 ba amogela dikgomo tseo se tla morago ga gore go